Yes, Elite Sports, home of European Sports News only. Wishimire babaze kumusubscribinga nawe utarabikora kugira ngo amakuru tugiye kugaruka atazajya gucika. Kanda kuri ako kantu ka subscribe tubane bihoraho. Yes, rero mbere yo gutangira big news twigarukira ku maguru yo ku mugane y'Uburayi cyane mu shampiyona akomeye nko mu Bwongereza Premier League, muri Espagne La Liga, Serie A mu Butaliyani, Bundesliga, Ligue 1 mu Bufaransa, zose ndetse na zino turunwa zikomeye cyane, Champions League, Europa League, twareba hakurya CAF Champions League ari cyabaye kiremere nk'iyo finale umuntu ayikomozaho je twari turi kugaruka kuri Copa Libertadores, Botafogo yitwara neza, byinshi cyane kabisa, byose kuri Elite Sports, home of European Sports News only. Ubwo rero ngohereza ikaze ariko big news nanjye mbikomozaho nanone. Hano mu Rwanda bayi ikintu kiremereye cyane, ikipe ya Rayon Sports ikora icyo bita sold out, amahoro 45,000. Ni inkuru iremereye cyane, siyo ku mugane y'Uburayi ko ni ikintu cyo kwishimira cyane, byibura ubona ko umupira w'inaha wo mu Rwanda ushobora kuba wa revived. Tukaba twabona amakipe performing izo za Lahili za Mamelodi zikazana i Kigali zikagendana n'aya ma equipe ku mupira kabisa nta kinyuranya. Kandi dore intambwe za mbere ni izi ngizi, ni izi steps gake abaturage abanze babyiyumvemo babikunde, baze ku kibuga ayo makipe atangira selling ayo ma jerseys, bambare neza basa neza kabisa, and then umupira ukore cyane ubwo nivubi ribuprofitiremo. Well, twikomereza rero n'amakuru yacu yo ku mugane y'Uburayi ko nako nari nkomojeho cyane. Tujya tureba bari abakinyi benshi bagiye bakomeye cyane, ukaba ati Premier League nemera uyu mbona uyu nkundu uyu nguyu. Ku mugane y'Uburayi muri rusange amakipe agiye akomeza Madrid, za Barcelona, za Bayern, hari umuntu usanga yikundira nka Marseille kabisa kuva kera cyane. Ubwo ntangire mbabaza abakinyi mubona bari guperforminga neza mu maso yanyu, batatu muri shampiyona y'igihugu cy'u Bwongereza, ndetse munambwira abandi batatu ku mugane y'Uburayi in general. Nkanje ku giti cyane nshobora guhita nk'ubwata umukinyi wo muri Mirase yitwa Tijani Rangers, umuhorandi, akaba ari kwitwara neza cyane mu maso yanjye, nkamubona nk'umukinyi uri outstanding ufite imibare itebwa yaba muri shampiyona ndetse no muri Champions League mu ikipe ya Mirase. Ubwo namwe nagereje ko mumbwira tujye tuganira gake. Well, Elite Sports, home of European Sports News only. Ubwo dite twihuta cyane ku mugoroba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami, nibwo bita Gianni Infantino president wa FIFA ari kumwe na Ronaldo Nazario, icyataka gifaru, bafunguraga ku mugaragaro FIFA Club World Cup. Draw yabaga anakubanerekana igikombe bwa mbere muri sare yari irimo abanyamupira benshi cyane. Benshi bavuga ati wow igikombe cyiza. Nagiye mbona comments z'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati igikombe so far ibigaragarira amaso ko kigaragara, za reaction z'abantu bwa mbere bagira leta bavuga ati cyiza cyane. Ceremony rero yari yobowe n'umutaliyani Alessandro Del Piero kabisa, legend uteye ubwoba, abikomoza agenda aganira na Gianni Infantino bavuga ati iki ni igikombe kituvunnye cyane mu kugitegura kuba kibaye launch, ni ikintu cyo kwishimira cyane. Critique nyinshi zagiye ziva mu mpande zigiye zitandukanye, benshi ndavuga nk'ishyirahamwe ry'abakinnyi babigize umwuga ku mugane y'Uburayi ndetse no ku rwego rw'isi, bavuga ati ibi bintu biri kuzana fixtures ziri kuba nyinshi cyane, bikaba umutwaro ku bakinnyi. Ubona ko imikino iri kuba abana myinshi cyagiye bajyaga bagira byibura amakipe agiye mu karuhuko seza zirangiye, ubona ko bigiye kuzaba bike cyane kuko iki gikombe cy'isi cy'amaklub tukiteze muri uko gatatu kugiye kuza. Rero akaba ari igikombe n'ubundi gifite amakritike nubwo cyishimiye cyane, bavuga ati Inter Miami yinjiye mute kandi yarabaye knocked out muri playoffs za Major League Soccer, ariko bireba mu buryo bwagutse ukavuga ati isura nka Messi kuyishyira hariya kugira ngo bacuruze igikombe cy'isi cy'amaklub ni ikintu cyiza cyane. Nyuma y'aho Al Nassr ya Ronaldo bigoye cyane kwikarifiya, bitwara neza muri Champions League yo muri Asia, akavuga ati se na Messi tumubure kandi tumufite hano muri Amerika, wo bita Gianni Infantino itareramo hereza Inter Miami invitation, akaba ari uko ngikizabirimo. Rero navuga ko ari igikombe kiri kuvugwa byinshi cyane, kitara boostingwa n'ubwa mbere tugeze kureba se bizaba bimeze ute. Rero draw yabaga cyane, twagiye tubona amakipe nka Palmeiras, Porto, Al Ahly na Inter Miami bari mu itsinda rimwe. Urumva Al Ahly yo muri Afrika tuzayibona iri gukina na Inter Miami ya Lionel Messi kabisa, kandi no mukino wa mbere Al Ahly izabikina. Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo na Seattle Sounders
makipe menshi agiye atandukanye ku migabane igiye itandukanye. Esperance de Tunis y'iwacu muri Afrika izaba ikina na Chelsea, Lyon yo muri Mexique ndetse na Flamengo yo muri Brazil. Makipe tugiye kuza tubonamo ya mikino ibiremereye cyane y'amaderby yo muri Amerika Latine, za River Plate, za Flamengo, za Fluminense, za Botafogo nayo yitwaraga neza. Hari na Koma Melody Sundowns tuzayibona ikina na Borussia Dortmund, amakipe yombi yambara imihondo, aho ma Melody nabonye bayitazira cyane aba Brazil bitewe n'amabara bambara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Benshi bavuga ati Brazil ya Afrika cyane kabisa. Ariko itsinda navuga riremereye cyane muri igikombe cy'ama club ari itsinda ryari ririmo Manchester City, Wydad Athletic Casablanca yo muri Afrika, Al Ain yo muri Asia mu gihugu cya Qatar ndetse na Juventus. Ugavuga ati kandi kantu karimo agatangaje, umutoza wa Wydad Casablanca akamwita Roland Mokwena, akaba ari umutoza w'umunyafrika y'epfo aciye no muri Mamelodi. Icyitegererezo cye cyangwa se umuntu arebaho nka idole akaba ari Pep Guardiola. Rero bikaba byabaye amahirwe akaba bagiye mu itsinda rimwe kandi nayo match ya mbere azahera hakina hangana na Guardiola. Benshi byabashimishije mu Nyafrika bavuga ati byura kubona umutoza nk'uyu munyafrika hura na idole we Pep Guardiola. Wydad Athletic Casablanca yo muri Maroc na Manchester City akaba ari ikintu cyemereye cyane. Uzakina n'ikipe ya Juve nabo bari kumwe mu itsinda ndetse na Al Ain ari nkomojeho. Ariko itsinda rya nyuma ririmo Real Madrid, Al Hilal, Pachuca yo muri Mexique nakunze izina ryayo cyane ndetse na Salzburg kabisa. Ngiyo rero turunwa ya makipe 32 izakinwa ku stade 12 mu miji 11 igiye itandukanye, aho finali izabera kuri stade yitwa MetLife Stadium yibera i New York mu mujyi wa New Jersey kabisa. Rero ngiyo akaba ari FIFA Club World Cup tuzayikomoza iza mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka utaha, izarangira mu kwa karindwi ku itariki 13 finali akaba ari bwizaba. Twari tuzanye tuyikomozaho cyane agatunwa nako gashya sofa ubungu kuri kalendari z'amakipe ubungu agiye kuzajya atangira marking gake gake. Well, dusimutse rero tuvuye muri ibyo ngibyo akayiteritse sports kabisa, amakuru yose yo ku mugane w'Iburayi kweri. Tyrone Mings kuva mu ikipe ya Aston Villa, uyu mugabo yakomoje inkuru yagiye itusha ku marangamutima y'abantu benshi cyane. Tujye guhera mu dukuru duke two ku mugane w'Iburayi then tuze kujya muri transfers. Ni ibihe biri kuvuga ko amakipe ari gushaka benshi. Rero kuri Tyrone Mings nari nkomoje mu defenseur wa Aston Villa, uyu mugabo watangaje ibintu biremereye yavuga ati ngiye najyaga nduta kukuba nakongera kugaruka mu kibuga nyuma y'imvune yagize iremereye cyane yatumye amara igihe kinini hafi ku minsi igera kuri 445. ubwo n'umwaka urenga wiyongeraho iminsi hafi igera kwijana na gutya hafi 90 ni iminsi myinshi cyane rero ku mukinnyi. Rero ubwo yakinaga ejo bundi umukino we wa mbere muri Premier League yongera kugaruka, uyu mugabo w'imyaka 31 bitwara neza batsinda Brentford ibitego 3-1 ikipe ya Aston Villa. Akaba yaragaragaye afite emotion nyinshi cyane avuga ati ni ikintu kinejeje cyane kuba nongeye kuba mbona ngaruka nyine umupira w'amaguru, si binari niteze nyuma yaho nagize imvune nk'iremereye cyane rero tumye mara hanze igihe kinini cyane. Akaba ari mu defenseur Tyrone Mings ikipe ya Aston Villa. Wabikomozaga ariko Eddie Howe mu ikipe ya Newcastle yagarutse ku magambo aremereye cyane, ubona ko batangiye gukubana abatoza na zimwe namwe mu mategeko yo mu Bwongereza ku cyitwa PSR rules. Dusanzwe twumva ikintu cya FIFA Financial Fair Play tukakigarukaho, amakipe arahanwa gukoresha amafaranga y'umurengera ku isoko, ariko mu Bwongereza FIFA Financial Fair Play ikabikora ku ruhando rw'isi igavaninga amakipe yose agiye aremereye ku isi. Noneho mu Bwongereza bo sasa rero nk'abantu tujye tubona afite umupira uremereye cyane, bo bakaba barishyira aya mategeko ariyo yitwa PSR rules agenga uburyo abakinnyi binjira ndetse n'abasohoka ku bijyanye n'amafaranga akoreshwa cyane. Rero uyu mugabo Eddie Howe utoza ikipe ya Newcastle akaba yagiye abigarukaho avuga ati twageze mu minsi mibi aho bigusaba kugira ngo winjize umukinnyi bisaba kusohora undi. Rero biri kutugora cyane, ubona ko ikintu cyo gutradinga cyane kiri essential cyane, ni ikintu nkenerwa ubu ngubu kuri iyi model nshya ya PSR rules, aho bagusaba kwinjiza abakinnyi ntujye mu gihombo cyane kiremereye, bigusaba no gusohora abandi. Akaba ari amategeko ya PSR rules, akaba ari icyo ngicyo agena. Rero amakipe menshi cyane biri kuyagora, aho bikugoye kuba wafata nk'urugero nimba ikipe ifite wenda famille iremereye cyane cyangwa se ba owner baremereye cyane, ntabwo uko bibajemo gusa ngo bahita bafata amafaranga bashyire ku isoko ngo bashore, no, ntabwo bikunda. Nk'urugero sa Jim Ratcliffe ntabwo ahita afata amafaranga afite gahita avuga ati nyashyize mu ikipe ya Manchester United ndatradings, wapi, si uko
babikora, ahubwo hari inzira bigenda binyuramo, TV rights, revenues zo ku kibuga, bikagenda bibalansinga bidasabye ko hari amafaranga ya nyiri ikipe ahita ashyiramo ako kanya direct. Ahubwo hari uburyo byagiye acamo ku buryo byinjizwa bikaba biciye mu mucyo. Rero ibyo bikaba biri kugonga amakipe cyane dore ko nk'ikipe ya Newcastle dukomojeho Eddie Howe mu meza aheruka byagiye bivugwa ko ashobora kuba yarekura Alexander Isaac, Bruno Guimaraes kujya bagira abakinnyi binjizamo, ariko ibyo bituma batagira abo binjizamo, ahubwo ariko byaje kubaviramo kurekura abakinnyi barimo nka Elliot Anderson ndetse na Yankuba Mite basohotse muri Sami heruka kugira ngo ikipe ibalansinge ibitabo byabo by'ubukungu. Rero biri kwigora cyane. Umugaka yavuze ati hopefully it is a more stable setting but you can't guarantee anything. Dukurikije ubu buryo situation ubu ngubu imeze, tibiri ku munzani byibura twapfa kugira aho twinjizamo tudasabye ko hari aho dusora, ariko ubona ko ari ibintu biri kutugora cyane. Ariko ku rundi ruhande bamwita Oscar, muramuzi cyane kuva mu ikipe ya Chelsea ubwo yivagamo 2017 yerekeza mu Bushinwa kuri Kiurufita amafaranga kabisa muri Shanghai Port mu ikipe ikina muri championnat mu Bushinwa. Rero akaba ari bwo yaje kuba manika inkweto ze asohoka muri ikipe ya Shanghai Shinwa. Mosioza yemereye cyane kuko amaze y'igihe kinini, bara hafi imyaka igera kuri 7 ari muri ikipe, aho yagiye ayora akavagari uyu mu Brazil y'imyaka 33 kugiye amaze. Rero ku myaka 7 yahembwaga sofa muri 2017 wajyayo yagiye ari we mukinnyi wa mbere ku isi ugiye guhembwa amafaranga menshi, aho yari afite deal ya miliyoni 25 ku mwaka. Mu kuba amafaranga namwe mumbwire sofa yasariye y'ubungubu. Ubona ko uyu mugabo uvuye muri Chinese Super League nyuma y'imyaka igera kuri 7 ari muri ikipe ya Shanghai Port, akaba atandukanye nayo. Rero akantu kari gateye emotionel cyane abakunzi ba Chelsea, uyu mugabo atamwibagirwa cyane aho yacuzinze money over career. Yahise amafaranga kuruta kariyeri. Wayne Rooney abakunzi ba Manchester United legend wayo bitamworoheye mu ikipe ya Plymouth iri gukina muri Championship. Sofa nyuma y'uko ikipe ya Norwich ibatsinze ibitego 3-1 ndetse na Bristol City ikabatsinda ibitego 4-0, uyu mugabo iri kuvuga ko akazi ke kari muri danger cyane muri ikipe ya Plymouth. Rero akaba yabikomojeho avuga ati ubu time to roll my sleeves up, I am a fighter. Tubigi nicyo gihe cyo kuba nazinga ubundi sleeves ni nka kwishati kuzinga ishati nkayizamura nkareba ko nabindwanye nkarwana nkahatana ku kazi cyakanje kabisa. Rero Wayne Macron ubona ko biri kumugora cyane muri ikipe. Sofa twakumva inkuru vuba ngaha yasohotse, ariko akakiriho avuga ati weka twongere duhangane nge n'abasore banjye ndebe ko ikipe nakongera nkayigarura muri run yo kuba yatsinda legend wa Manchester United. Niyo mpamvu mukomojeho twumve nawe ukuntu yamerewe muri Championship. Andre Postecoglou n'abafana b'ikipe ya Tottenham Hotspur ntago bimeranye neza. Ni umukino wo ku mugoroba ikipe ya Tottenham Hotspur yatakazagamo ubwo yakinaga na Bournemouth ku gitego 1-0. Abafana ba Tottenham Hotspur baje kugaragara bamubwira ibintu bitari sawa cyane muri press conference. Aravuga ati nubambwe si byakabwira ikiremwa muntu ati nanjye ndi umuntu ndababara, bankomerekeje ku maranga mutima cyane. Big Ange ubona ko bitamworoheye cyane mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Twagiye sasa muri amakuru aremereye transfers kabisa. Virgil van Dijk deal kumeza mu ikipe ya Liverpool, uretse ko biri kuvuga ko ibyo yari yiteze atari byaje gusanga muri deal ikipe ya Liverpool yamuhaga. Ni ibintu rero biremereye cyane, dore ko ikipe ya Liverpool ifite abakinnyi batatu bakomeye bari kuyifasha, dore ko banayifashe wa Newcastle ejo bundi twarayibonye, uwo bita Mohamed Salah, Virgil van Dijk ndetse na Trent Alexander-Arnold bari buze kuba basoza amasezerano yabo ku mpera z'iyi sama mu kwezi sezo muri sama y'umwaka utaha. Rero Virgil van Dijk numwe bahereyeho ku myaka 32 bavuga ku myaka 33 bavuga ko Liverpool iri kureba ko yahita keeping captain wayo bamugize priority. Na Salah biri kuvuga ko bari kugenda batera intambwe gake nyuma yuko byavuga ko ashobora kuba yasaba imyaka 3, ariko Liverpool ikaba ishaka kumwofaringa umwaka umwe. Trent Alexander-Arnold hari amakuru menshi amwohereza mu makipe agiye atandukanye turanya tuyakomozaho yo muri Espagne birakomeye. Ubundi bari wazi Real Madrid, ariko indi kipe yajemo kandi bikomeye cyane bivuga ko na Trent Alexander ashobora kuba yahitamo. Rero Virgil van Dijk akaba ari umwe mu bo Fenway Sports Group ifite mu biganza bya ikipe ya Liverpool, bivuga ko bagiye guhera kuri Virgil van Dijk, bafite gufata imyanzuro ikomeye kuri abagabo batatu: Mohamed Salah, Virgil van Dijk ndetse na Trent Alexander. Ase murababona ikipe ya Liverpool babika biragoye cyane.
Virgil van Dijk kabisa ubu ngubu uri ku myaka 30, Salah uri nawe kuri iyo myaka hafi aho ngaho muri za 30, ndetse na Trent Alexander-Arnold ku myaka 26. Well, dusimbutse tugiye mu ikipe ya FC Barcelona iri gukora uko ishoboye kose ngirebe ko yakinjizamo Jonathan Tah. Iyi akaba ari deal probably ishobora kubisoboka cyane muri ikipe ya Barcelona. Ibi bije bite? Iri ni isoko tutumvisha Barcelona ivuga kuri benshi agiye kuba kuri ba Victor Gyökeres ko yamwinjizamo, ariko gushaka n'amakipe akomeye nka za Man U, za Arsenal tubona zinamukeneye cyane kurusha uko Barcelona wenda yabimukeneye, ariko biri kuvuga ko biciye kuri Hans Flick, agent we witwa Pini Zahavi, akaba ari nawe agent wa Jonathan Tah ukina mu ikipe ya Leverkusen. Rero biri kuvuga ko Pini Zahavi yamaze kugera i Catalonia mu ikipe ya Barcelona, akagirana ibiganiro na Deco, sporting director w'ikipe ya Barcelona. Bivugwa ko bisa nko biri kurangira Barcelona ishobora kuba yamwinjizamo Jonathan Tah muri sama vuba hanga bishoka cyane. Twanatungwa no kumubona muri uku kwa mbere, ariko probably bivugwa ko ari muri sama itaha twamubona yinjiramo, ariko Barcelona biri kuvuga ko ishobora kurekura uwabo yirereye Ronald Araujo muri sama kugira ngo arebe ko yabisikana na Jonathan Tah akaba yakinjira muri ikipe ya Barcelona. Ngayo nguko rero Hans Flick ukomeje kugenda yidodadoda gake gake ubona ko Barcelona yagiye igaruka. Twasimbutse sasa ikipe ya Arsenal twagiye muri Premier League, yo na Chelsea zikaba zikomeje kuvugwa mu makipe afite muri target zayo Alexander Isak. Izi kipe nzombi ziri gushaka abataka. Arsenal ni ibintu dusanzwe twumva cyane mu minsi yashize, na Chelsea nje kuri urwo kuri iyo run yo gushaka umwataka, nyuma bari kubona ko Nicholas Jackson atari wo ba relyingiraho mpaka akaba yabafasha muri iyo, bari ubu ngubu muri conference, bari no muri Premier League bari gukubana bareba ko by surprisingly batwarisha gikombe, ariko bigoye cyane bakiri muri startup view cyangwa se kick starting their project, bari gutangira project yabo gake gake, ariko biri kuvuga ko Alexander Isak mu ikipe ya Newcastle ku myaka 25 aya makipe biri kumwiruka nkaho mu ikipe ya Arsenal narasokamo Fabio Vieira. Biri kuvuga ko uyu mugabo hazaza mu ikipe ya Arsenal hashobora kuba yageze ku ndunduraho Arsenal ishobora kuba yamurekura muri sama. Uyu musore w'imyaka 24 ubakaba yibereye mu ikipe ya Porto nk'inizanyo kuva mu ikipe ya Arsenal. Biri kuvuga ko rero Arsenal itari kumubonamo nka long term solution, kuko bafite ba Mikel Merino, ba Declan Rice hagati mu kibuga, Martin Odegaard, ba Ethan Nwaneri bato bari kugenda bazamuka. Rero Fabio Vieira baciye mu ikipe ya Arsenal akagira icyo yifasha, bakaba yinze mu ikipe ya Porto shoko kuba itasoka muri ikipe ya Arsenal. Ntarayisohokamo nabwo yatangiye kuvugwa ku munya Cameroon wo mu ikipe ya Brentford, Brian Mbeumo. Muramubona cyane, ufite uruhara n'icyanwa ari kirosa hatari kabisa. Bivuga ko ikipe ya Arsenal iri kumwadimaringira mwishimiye cyane, ari umuntu bari kubonamo nk'uwaza kubafasha, kuko byagiye bivuga ko Bukayo Saka kubona imikino iri kugenda iba myinshi cyane, kubona umusimbura uza ko deliveringa kuri top level nk'iye bigora cyane. Rero ari kuba batangiye gutekereza kuri Brian Mbeumo n'ubundi usanzwe ukina ku ruhande rw'iburyo asatira mu ikipe ya Brentford, akarenga mu ikipe ya Arsenal. Manchester United twasimbutse kwa Amorim. Ni biki biri kuvugayo? Nkuko muri bizi Amorim mu bintu afite nka priority ni ugushaka umwataka. Haracyari Rashford, hari Rasmus, hari Zirkzee. Amakuru yagiye avuga ko Zirkzee ashobora kuba yasohoka muri ku kambere, ariko nyuma ko atsinze ibitego bibiri bakaba bagiye babigenzamo biguru ntege bavuga ati wabona hari kimurimo twaje tunamubona akoreshwa ku 10 nyuma y'umwataka ashobora gukoreshwa imbere hari undi mwataka. Rero bakaba bavuga ati Rasmus Hojlund ndetse na Rashford ese ba delivering mu kipe ya Manchester United kuri project isha. Rero bakaba bivuga ko batangiye kugenda gake gake ku musore waciye mu ikipe ya Barcelona witwa Samu Omorodan. Umumeze neza cyane mu ikipe ya Porto, nawe uri kuyifasha cyane. Kurindi zina gira ritangaje cyane Agehoa. Abanyafrika ntago bajya yura cyane, ariko uyu musore akaba afite ubwene gihugu bwa Espagne kuri mu bato bwa Barcelona, akaba ari umwe mu bataka bari kwitwara neza ku mugabane w'Iburayi mu ikipe ya Porto. Rero akaba biri kuvuga ko Manchester United Ruben Amorim ashobora kuba ari kugenda monitoringa gake gake, nawe ari ku attracting attention kuri uyu musore Samu Omorodan mu ikipe ya Porto kabisa. Manchester United ntarayisohokamo, ikaba yo na Chelsea ziri kwirukanka ku musore muto y'imyaka 23 ukina ku ruhande rw'ibumoso yugarira Patrick Dogu ukina mu ikipe ya Lecce mu Butaliyani. Manchester United twaje tubikomoza cyane mu minsi yashize, kurane rw'ibumoso bafite ibibazo by'imvune. Ruksho yasuyongeye yavunitse. Umusore Tyrell Maresa nawe ni gake ntago yasunika kuri imikino turi kubona ari myinshi cyane. Diego Dalot arara hakoreshwa, ako nkuko tubizi ni umu right wing back cyangwa se right back wafashanya na Mazraoui ku ruhande rw'iburyo. Rero ikipe ya Manchester United ikomeje kumonitoringa bato bari benshi twari dukomeje kuri Milos Kerkez mu ikipe ya Bournemouth, ushobora kuba yakinjira mu Munya-Hongria, ariko ndetse bagiye no kuri uyu musore
umusore wa Lecce w'imyaka 20 Patrick Dorgu nawe bishoboka kuba twamubona yinjira mu ikipe ya Manchester United imyaka ni mike twamubona aza akaba yagira icyo akora kuko bari no gushaka wa mukinnyi utaza kuba stress avuga ati ndashaka playing time. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea mpamvu iri kuvuga kuri uyu musore Marc Cucurella ku ruhande rw'ibumoso asa nkaho ari wenyine kuko twabonye Enzo Maresca asa nk'uyi clarifying avuga ko Ben Chilwell atamubara nk'umuntu yakoresha cyane muri project afite mu ikipe ya Chelsea. Rero uyu musore Patrick Dorgu izina mu ryandikano mwabona agiye muri aya makipe yombi abiri nkomoje Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea. Narava mu ikipe ya Manchester United biri kuvuga ko Bayern Munich iri gushaka uburyo ya extending a contract ya Alphonso Davies. Uyu munyakanada y'imyaka 24 byagiye bivuga n'uri kubijyana nk'inkomoje ku mukinnyi wakina ku ruhande rw'ibumoso yugarira ko Manchester United yamumonitorinze yagiye mujyaho cyane dore ko contract ishobora kuba yarangira. Rero Bayern Munich inkuru mbi ku bakunzi b'ikipe ya Manchester United yatangira gukora uko ishoboye kose kugira ngo irebe ko yahita yongera amasezerano uyu munyakanada ku myaka 24 Alphonso Davies twemeranya ko ari umwe mu beza ubungu City ifite kuri ya mwanya wa gatatu cyangwa se right winger afasha mu gusatira ndetse no mu kugarira noneho by'akarusho kuri system y'uyu mugabo ya Ruben Amorim akaba yagira icyo amufasha mu ikipe ya Liverpool mukanya ikomojeho kuri Virgil van Dijk kuri Mohamed Salah ndetse na Trent Alexander-Arnold ariko n'ubundi mu mpungenge zo kuvuga ati Trent dushobora kumubura kono Bradley ntago yahagarara hano wenyine aracyari muto bakaba bagiye muri Leverkusen barakomanga bakaba bari gushaka Jeremy Frimpong umuhorande waciye mu ikipe ya Manchester City mu bato baho akaba yitwaye neza mu ikipe ya Leverkusen akayihesha na Bundesliga. Uyu muhorande y'imyaka 23 bikaba bivuga ko ikipe ya Liverpool ishobora kuba yasoza deal ikaba yamwinjiza mu gihe bafite impungenge zo kuvuga ati Trent Alexander-Arnold yadusaba iby'umurengera amakipe nk'aya za Liverpool hajya bavuga ati Robertson na ko Trent Alexander-Arnold ashaka kuduza kumushyira ku 400 500 ku cyumweru n'abandi bato bari aho ngaho bari mu myaka dore ko akiri muto bakibaza se nka Salah yadusabanga niki wo Virgil ahita dusabanga niki benshi cyane wo Curtis Jones mu minsi iri imbere nabo bahita bazamura cyane bavuga ati ni umukinnyi mwiza ntawe bishidikanya Trent Alexander-Arnold ariko akavuga ati hari igihe byatugora cyane ikipe nka Madrid nari kumushaka cyane ni ikipe nakomoje ndi bugaruke mu kanya nayo yatangiye kuvuga kuri Trent Alexander-Arnold binavugwa cyane ko Trent ubwe ku giti cye yawe preferringa kurusha andi makipe yose ari kumuganiriza ngibyo. Rero mu ikipe ya Liverpool kuri uwo musore nari nkomeje Jeremy Frimpong se gusa baje no mu ikipe ya Napoli bashaka umunya Georgia bamwita Ivica Kvaratskhelia nawe ni imyaka 23 ya makipe ubona ko ari kugenda ashaka bato kandi bari batangiye gukura bari gukina gake 23 24 25 Ivica rero nawe imyaka 23 mu ikipe ya Napoli nyuma yaho bitari kugenda neza byagiye bivuga ko president w'ikipe ya Napoli avuga ati uyu mukinnyi ntago ngiye na entourage cya se campe turi kumvikana cyane nabo bakaba batari gutera intambwe ngo bareke bamwongera. Rero nawe akaba ari gupusha ashaka gusohoka amakipe menshi agiye amuvuga rero bivuga ko igihe Arne Slot yaza kuza gukenera umukinnyi wundi umufasha muri bara batatu b'imbere turi kubona Darwin Núñez utari kwitwara neza kuri match ya Newcastle yaramisinze cyane bari kuvuga benshi cyane by'umwihariko abafana ba Liverpool bavuga ati Núñez mwamurekura mukadushakira undi mukinnyi ariko uyu Ivica Kvaratskhelia sumwata akakoreshwa ku mpande. Rero birashoboka ko kuri DS Luis Diaz Mohamed Salah asohotse cyangwa se Cody Gakpo abo babiri basigara bonyine Luis Diaz na Gakpo igihe Mohamed Salah yabasohotse. Rero Ivica Kvaratskhelia akaba ari umwe bari kuvuga ko bakinjira mu ikipe ya Liverpool avuye muri Napoli. Si ibyo ngibyo gusa Liverpool iri kumonitoringa umukinnyi w'umudage winga hatari Leroy Sané nawe uri busoza amasezerano mu ikipe ya Bayern Munchen muri uku kwa gatanu sama igiye kuza ariko sezo y'imikino ya 2024-2025 irangiye bakavuga ko Liverpool iri kumonitoringa kuri izo issue n'inkomojo bavuga ati Sarija yabasohotse igihe byaba bigoranye twakinjiza mu Leroy Sané akaba yaza akadufasha ku myaka 28 ntago ari mukuru cyane ntihadusaba iby'umurengera kandi aciye muri izo test mu ikipe ya Manchester City mu ikipe ya Bayern Munchen. Rero akavuga ati yaza akaba yadufasha dore ko nawe ku mikino ya Liverpool afite iyo pace arihuta cyane ni umusore w'imbaraga. Ikindi guca mu ikipe ya Manchester City urumva iza basics za football kubijyanye no gukina umupira Arne Slot urimo gutuza composure no gukontrola cyane yabishobora. Rero akaba nawe ari umuntu muri kuvuga cyane ana ko Liverpool ubungubu yizeye ko umudefenseur wa w'umufaransa Ibrahima Konate nawe ufite imyaka 25 benshi igiye batungura cyane bamubara muri za 29-30 ariko Ibrahima Konate ni muto kuri 25 bivuga ko Liverpool yatangiye kwizera ifite icyizere yuko ibiganiro biri buze kugenda gake biprogressinga kwa bamwongera
amasezerano kuri deal nshya cyane kuri Ibrahima Konate kabisa. Ariko Liverpool still hari indi nkuru ntago irasira 100% ariko biri kuvuga ko Darwin Nunez utari kuba umusaruro igihe Diego Jota adahari, bafite impungenge kuri hariya kuri nimero 9 bavuga ati ese nta mwataka twakongeramo. Ubwo nayo nindi nkuru tuzaza dukomoza gake gake turi kugenda tumonitoringa gake gake tuyiclosingira kuri Darwin Nunez, birakomeza bigende biza. Manchester City biri kuvuga ko umubirigi kapiteni wa Kevin De Bruyne ku myaka 33 ashobora kuba yasohoka muri ikipe ya Manchester City, dore ko amasezerano nayo ari buze kuza kuba arangira. Benshi baravuga ati ese kubyari gukora imvune zagiye zimugora cyane ko kubyo yakoreye Manchester City, una mubarangi nka legend w'ikipe ya Manchester City bavuga ati ese bagakwiye kumurekura, ariko umubiri uri kumugora cyane kuri team ya Premier League akaba yasohoka, ariko bikavuga ko ashobora kujya muri imwe mu makipe afite link n'ikipe ya Manchester City muri cya kintu cyitwa City Football Group, aho amakipe nka za Girona za Troyes mu Bufaransa. Rero kari amakipe nkanga ari kuvuga, ariko savuga ati izina nka Kevin De Bruyne byajyamo amakipe mu bara yagiye bashaka. Rero ariho umugabo witwa umwongereza David Beckham n'ikipe ya Inter Miami nabo bahise bakandagira aho hafi, biri kuvugwa ko Beckham ari gukora uko ashoboye kose yagize target Kevin De Bruyne kureba ko ahita muzana akajya gufashanya n'aba Messi n'aba Suarez, nawe herutse kongera amasezerano n'aba Jordi Alba ba Busquets. Hana Inter Miami ku mazina bararemereye cyane. Rero umugabo David Beckham bivuga ko ashobora kuba nawe yahita yongera mu Kevin De Bruyne igihe yaba tumvikanye cyangwa se ata ibigano bitagenze neza ikipe ya Manchester City, kuko imyaka yegeye imbere rhythm ya Premier League iri kwihuta cyane kabisa, ubona ko n'abato biri kubagora. Rero umukinnyi w'imyaka 33 ngo nguyu bavuga ati we legend, tegereza ko amastati bayubaka. Manchester City yihesheje ibikombe bya Premier League bitandatu ari kumwe n'umutoza n'umutoza Pep Guardiola, baheje niyo Champions League batagiraga. Rero Kevin De Bruyne ushobora kuba yasohoka muri Man City yakiza muri Inter Miami, ndetse na link y'amakipe muri City Football Group twabona tungurana ajyayo. City tutarayisohokamo biri kuvugwa ko nyuma y'uko Pep Guardiola kubona ko biri kumugora cyane wabita Gundogan ndiko Lewis batagarara mu nkweto za Rodri na Kovacic taraza neza, ya deal yagiye ipfundikirwa cyane, bamuvuga bapfundikira Bruno Guimaraes agiye kuba target transfer mu ikipe ya Manchester City muri uku kwa mbere. Ntago bigombera sama uku kwa mbere Newcastle ashobora guhita avamo obita Bruno Guimaraes mu Brazil akabekeza mu kipe ya Manchester City. Chelsea abafana ba De Bruyne mbabona benshi cyane kabisa, nayo ikaba yagereye umunyaportugal Thomas Araújo ukina mu ikipe ya Benfica, ni muto imyaka ni 22 irizina muri bikanu. Thomas Araújo bikabivuga ko ashobora kuba yakekeza muri ikipe yo mu mujyi wa Londres, ikipe ya Chelsea akaba yabisikana na Axel Disasi umufaransa nawe ushobora kubasohoka muri uku kwa mbere. Bakari umudefenseur ikipe ya Chelsea biri kuvuga ko iri gukora uko ishoboye kose ave mu ikipe ya Benfica, ni muto azafatanya na ba Victor Will na ba Fofana uri kugira ibibazo by'imvune cyane. Rero mubona mu potential player waza kubafasha muri project ya Enzo Maresca. Ariko mu ikipe ya Chelsea narava ikipe ya Juventus na Marseille biri kuvuga ko ziri gushaka uyu mufaransa Benoit Badiashile, umudefenseur wo mu ikipe ya Chelsea. Nawe muto nawe ufite imyaka 23 ariko ubona ko kugiye cya Enzo Maresca ntago ari kumuha iminota yo gukina. Kuko urabona nawe first choice ni Levi Colwill na Fofana, abandi bakaza nyuma. Rero biri kuvuga ko ikipe ya Juve na Marseille igeza imwe muri zo izatanga amafaranga afatika nkomoje no kuri Axel Disasi buze kubasohoka, byahita bifasha ikipe ya Chelsea guhita none ijya muri Benfica itizana uwo mudefenseur Thomas Araújo umuportugal imyaka 22 akaba yakinja muri ikipe. Nako ku rundi ruhande ni inkuru iremere cyane dutangira bikomoje ikipe ya Arsenal na Chelsea ziri gushaka umunya-Swede w'umunya-Eritrea Alexander Isaac. Rero Chelsea biri kuvuga ko yiteguye gutrigaringa miliyoni 100 z'amayero byajya nako z'amapound byajya mu pound zikaba miliyoni 82. Bivuga ko rero ikipe ya Chelsea ishobora kwitegura guhita itagatinga ayo mafaranga igahitizana Alexander Isaac agafatanya na n'umunya-Senegal Nicolas Jackson muri abo satiris bwabo bagahita badanangira project yabo noneho bagatwara project y'ikipe ya Chelsea. Dukwiye kwitondera mu minsi iri imbere, ubona ko ishobora kuzatugora cyane by'umwihariko ndavuga aya makipe agiye akomeye ku mugabane w'Uburayi pana muri Premier League gusa. Ubwo igihe uwo mudefenseur Thomas Araújo yaba yinjemo, Alexander Isaac, ruva project y'uwo bita Enzo Maresca baba yidanangiye kuko ba Enzo bagarutse, baba Caicedo, ba Ravia barahari, Cole Palmer, Jadon Sancho, Bankunku abo bose barahari. Ubona ko kandi bari kugerageza gufatanya ikipe ya Chelsea twayibona
itanga akazi cyane kabisa, ariko ikipe ya Newcastle nayo bivugwa ko igihe Alexander Isak yaba yisohotsemo nabo bareta bohereza amaso kuri Victor Gyökeres. Victor Gyökeres muri Newcastle washatswe na za Arsenal na za Chelsea na za Man U na za Barcelona. Diri goye cyane. Ariko kuvuga ko ekipe ya Newcastle mbibutse ko buriya niyo kipe ifite abaona batunze menshi kurusha abandi bantu bose bo kuri iyi si bafite amakipe. Twagiye tugaruka ku muryango ufite ikipe ya Manchester City uremereye cyane, ariko kubijyanye n'amafaranga ikipe ya Newcastle yoninzwe n'umuryango uremereye cyane yo bo muri Saudi Arabia. Rero bitanatunga tubonye Victor Gyökeres yinjira mu ikipe ya Newcastle igihe Alexander Isak yabasohotsemo. Ariko mu yandi makuru twihuta cyane, Graham Potter waciye mu ikipe ya Chelsea na Brighton bikaba biri kuvuga ko ikipe ya Wolves na West Ham ziri kumubara hafi. Gary O'Neil mu ikipe ya Wolves biri kumugora umusaruro n'inkene. Twaje dukomoza kuri Lopetegui mu ikipe ya West Ham biri kugwara cyane. Rero Graham Potter ashobora kuba yajya muri ayo makipe abiri, imwe muri zombi biri kuvuga ko ashobora kuba yajyamo. Hana kundi mutoza David Moyes waciye mu ikipe ya West Ham akanayesha Conference League, biri kuvuga ko nawe ari mu bantu bashobora kuba bajya mu ikipe ya Wolves. Ubona ko akazi ga Gary O'Neil mu ikipe ya Wolves karagerereye abatoza ari gashaka. Mvuze Moyes, mvuze na Graham Potter, bose bari kuvuga mu ikipe ya Wolves, ndetse ubona ko bafite na link hafi kwa West Ham, ariko bigoye ko tukabona nka David Moyes asuye mu ikipe ya West Ham. Na kabisa ubona ko abatoza bashomeri cyane, ni benshi cyane. Ariko tujya muri kwa kundi tujye tureba impano ntoya, tukavuga ati izina muryandikana aho muzaribona muzamenye ko Elite Sports yari batungiye. Uyu musore muto bamwita Lennon Mira, na gasore k'imyaka 18 k'Akanya Scotland gakina mu ikipe ya Motherwell, ikipe ya Brighton muri cya kintu cyo guscoutinga abato benshi kandi bazi umupira, yo na Southampton zikaba ziri kuri aka gasore Lennon Mira. Ariko binavugwa ko ikipe ya Liverpool na Newcastle nazo ziri kukamonitoringa gake. Ubwo iryo zina ryandikana Lennon Mira hari gihe bazamubona mu minsi imbere muri Premier League. Ngarutse ku makipe ne ari kumushaka, na Akanya Scotland gakina mu ikipe ya Motherwell gashobora kuzatungurana mu myaka iri imbere. Amazina nk'aya y'abato yigiye tuyagarutse mujye muyanotinga hano. Ariko umunya Guinea Bissau Beto wo mu ikipe ya Everton mwataka imyaka 26 bivugwa ko bari gushakwa n'ikipe ya Roma, ariko se wenyine Roma ubona ko yageze mu ikipe ya Everton ishakamo n'undi munyamari Abdoulaye Doucouré, mujya mumubona nawe ariko warakuze imyaka 31. Bivuga ko rero ikipe ya Roma iri kuri abasore babiri ba Everton, umwataka Beto umunya Guinea Bissau ndetse na Abdoulaye Doucouré ukina hagati mu kibuga. Bivuga ko bashobora kwerekeza mu ikipe ya Roma. Nyuma yaho Mzehera ni yarayifatiye, urabona ko atangiye kugenda yatractinga abakinnyi gake, ariko yasubiza kuri top level. Tufungiye kuri deal ya Real Madrid, bivuga ko yatangiye kureba ko witwa Mohamed Salah bigoye cyane, ndetse na Heung-min Son, aba bakinnyi babiri ushobora kuba bakikiza mu ikipe ya Real Madrid. Ndibaza Vinicius ku ruhande rumwe, Mbappé arahari nawe yarukoreshwa, Rodrigo tujye tumubona rukoreshwa. Ese Sane ni option nziza? Bigoye cyane ko nka Salah birashoboka. Madrid ni ikipe twaje tubigarukaho nkuko tujye tubona za Barcelona, za Man City zubakiye ku mahame ya tiki taka, za Manchester United, za Liverpool zubakiye ku kintu cya counter attacking football. Real Madrid nta myubakire runaka yubakiyemo y'amahame y'umupira, no, ikibareba cyo ni delivery. Ese murasa umusaruro nuwuhe? Gutwara ibikombe. Akaba ari mentally driving keeper Real Madrid. Rero nka Salah tutatungurwa no kumubona muri cya kintu cy'abagalacticos, agiye akabahereza imyaka 2 myiza y'umunyamisiri, ubona kagaswari kakirimo ari kubitoreka mu kipe ya Liverpool. Twatungurwa cyane, ariko Trent Alexander-Arnold natangiye mbikomoza aho wagiye ashakana n'ikipe ya Real Madrid. Liverpool gushakura ko yamwongera amasezerano, kandi kuvuga ko ikipe ya Barcelona nayo iri mu makipe ashobora kumushaka. Jules Koundé turi kumubona mu minsi ishize yitwaraga neza, ariko ubu biri kumugora cyane. Rero kari kuvuga ko Trent Alexander-Arnold ahitishijwemo kuba yajya mu ikipe ya Real Madrid cya Barcelona, kari kuvuga ko yahitamo kujya mu ikipe ya Barcelona. Ubwo mvuga ati abantu nk'aba Deco president w'ikipe ya Barcelona Laporta, ubona ko nyuma y'uko kampani igiye kuzura ni ikipe nayo tugiye kwitega ko igiye kongera kujegeza umugabane w'Iburayi. Hans Flick ari kugenda yubakira ibintu gake ku bato benshi. Well, ngibyo rero Elite Sports, mbashimire cyane wa subscribinze nawe utarabikora. Amakuru nkaya ntakajya gushika. Dukomeje kuri Barcelona, dukomeje kuri Real Madrid, twakomeje kuri Liverpool cyane, Chelsea, Arsenal na Manchester United, ndetse n'andi ma equipe. Nakomeje gukanu keza cyane kabisa. Abanyarwanda nabonye bishimiye cyane, nanjye nishimiye cyane ku giti cyanjye kubona equipe nka Rayon Sport ikora sold out muri stade nk'Amahoro. Well, ni ibintu bishobora gukuza umupira wacu. Ngibyo rero Elite Sports, ibindi ni mukanya. Remember, aha ni mu rugo rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Iburayi, ibindi ni mukanya.